खुरुमजरी SKTV न्यूज संदोक्चरी बा मणिपुरी पाव यंगबिरी बिसिंगबु तराम नोक्चरी अहानबदा मरोइबा पावसिंग फंगबिगनी हौकिबा थोगोक्सिंग काउथोकपा अमदि गापीदुना अनोबा लेंगाक असिगि मखादा साखोत थौरांगदा मांगजिल थानबा होनमिनसे हाइना कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA सापम निसिकाना फोंदोक्रे अमसु न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा AI समिट फुरित लौथोकना खोंजंग संगसिनखिबा मियोइसिंग पुलिसना फाजिनखिबगी मायोक्तंग असि मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ना खोंजंग संगसिनख्रे हौजिक म्यामदा पाउ संदोंना पिजरी हौकिबा थौदोक्सिंग काउथोकपा अमदि गापीदुना अनोबा लेंगाक असिगि मखादा साखोत थौरांगदा मांगजिल थानबा होनमिनसे हाइना कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA सापम निसिकाना फोंदोक्रे वाफम बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी इंडिया की अहानबा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स वाप्ता अवार्ड फंगलख्रबा बुंग फिल्म राजू अग्रवाल की सक्तम लौकिबा अंगोम सनामतुम सपोर्टिंग एडल्ट कैरेक्टर की रोल लौकिबा सदानंद हामोंबो तराम उपगी थौरमगा मरी लेना फोंदोखिबने कैसामथोंग MLA की युमदा पांगथोकपा थौरम अदुदा टीम निसिकान की मेंबर हामों कुमार अनौबम मेगाचंद्रन मरुएबा मिथुंगन सिंगोने सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना MLA सापम निसिकांदना हाई इंटरनेशनल की थाकता असिगुंबा अवार्ड अमा फंगलकपा हाइबसे इंडिया अमदि मणिपुर की ओइना साउथोक्चनिंगाइनी फिल्म असिदा मणिपुर खुनाइना थेंगरिबा अवाना अमदि ओइरिबा फिबम क्या मयेक सेंगना उल्ली मदुगिदमक फिल्म असिगी डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी अमदि कैस्ट एंड क्रू खुदिंगमक थागतपा फोंदोक्ली फिल्म असिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा पुनमक नुंगसि चानना अमदि अपुनमगे सक्तम ngakna hingminase haina piriba paujilasi aikoi khudimangna ngakna hingminase haiki MLA nisikana makhatana hai टीम निसिकाना मियाम की थबक थरम मपुंग फाना ngasi फाव पांगथोक्तुना लागली हौकिबा सही अनि हेना लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग अमदि प्रेसिडेंट रूल लेंगाक लेबना मियाम की सखो थरंगे थबक थिनथरबसु चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना लुसिंगबा अनोबा लेंगाक असिगी मखादा अहिंग नुंथिल खाक्तना मियाम की थबक पाइखली थोकरिबा इरांग अदुगी मनुंगदा लेंगाक अदुगी चीफ मिनिस्टरना लुसिंगदुना कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना वारेप लौरगा MLA सिंगना मतुंग इनबा खाक्तनी अमदि मदुगी मतुंग इनबनी मरम अदुना ओइकिबा फिबम अदु मियाम खंथरगा MLA सिंगना मराल सिदनबा हाना अपील तौकी लोइना हौकिबा थौदोक्सिंग काउथोकपा अमदि गापीदुना अनोबा लेंगाक असिगी मखादा साखो थौरांगदा मांगजिल थानबा होनमिनसे हाइकी Movies in inspiration among कोयलगा वैसे कोयलगा not only for filmmakers but अपने समाज की कोयला मणिपुर से नुशी चाराबा इंग्लिश आएगा humanity हिंदी आएगा इंसानियत अनुगा मेटर आएगा मेनुशिया अपना अनुगा अपने बिलीव करते हैं there is unity in diversity अनुगी वाकंदा मणिपुर से काय दबा अमंता कोयबा नुशी चारना कोई होगी अनु सरकार सुनाया अनुगा कोई we move forward for peace and harmony Okay, अनोबा सरकार बना है, अनोबा अकोई चीफ मिनिस्टर पॉम्पिलिवा, अकोई श्री युनाम केंचन टीमा लागू है, अनोबा वॉर फुटिंग का थागो से सुबह होगे। अकोई न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा AI समिट फुरित लौथोक्तुना प्रोटेस्ट तौकिबा थौमिसिंग पुलिसना फाजिनखिबगी मायोक्तंग असि मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की थौमिसिंगना खोंजंग संगसिनख्रै बीजेपी मणिपुर प्रदेश की महिला मोर्चा अमसुंग BJYM ना संगसिनखिबा खोंजंग सिंगी मायोक्तसु खोलाव कया लाउकी न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा AI समिट फुरित लौथोक्तुना प्रोटेस्ट तौकिबा थौमिसिंग पुलिसना फाजिनखिबा दुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi masing yamlaba MPYCC की थौमिसिंगना इम्फाल की कांग्रेस भवन की थोरक्तुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मितम मई थानब होनकी मदुदा सिक्योरिटी फोर्सेस साउन मुगनब थोकी खोंजंग अदुगा मरी लेना MPYCC के प्रेसिडेंट वायंगबम अनन हाई AI समिट अदुदा चाइना ना साबा रोबोट अमा पुथोक्तुना इंडिया की नहा कयाबु मालेम की मिया ममांग द इकाइबा नंगनखिबा अदुगी मायोक्ता इंडियन यूथ कांग्रेस के थौमी सिंगना प्रोटेस्ट अथकी प्रोटेस्ट अदुगी मायोक्ता BJP मणिपुर प्रदेश की महिला मोर्चा अमदी BJYM की थौमी सिंगना लंबिदा थोक्तुना लाउ खोंखी BJP मणिपुर प्रदेश के महिला मोर्चा अमदी BJYM की थौंगदु सही अनि हेना लमदम सिदा असि अना थोकिबादी अवा अना तारबा मियामदगी हेना लुमना लौरब्रा हाइबसि हंगाई ओइ ngasi कांग्रेस पार्टी की नहा सिंगना सिक्योरिटी फोर्स का मुगनदुना संगसिन की बखोंजंग असि मणिपुर अमदी इंडिया की नहा सिंगी पुंसी कनब सथबने हाइना महाना फोंदोखी यूथ कांग्रेस ngasi bawda lauriba se यूथ कांग्रेस की सुविधा की नते कोई ngasi lauriba सिदी थबक फंगद्रब नहा सिंगी अमदी लाइरबा लौमी सिनमी इमा इबेल सिंगी दबक्ता लाउदुना लाखने कोई फलाउ हंदक पांगोखिबा AI समिट न्यू दिल्ली दा पांगोखिबा अदुगुमलबा समिट अदुदा भारत
इंडिया दी पुमलोई लोइना मदी करीमता खाकना योथोखरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेक्टर दा करीमता गमजदबा करीमता हाइजदबा करीमता लैजदबा गुम योटेक थांगते उतु पातु खरा पुदो कांदे एआई समिट आइना भारत की यामग्रबाबदी तोंगान तोंगान बा वर्ल्ड की कंट्री क्या में इनवाइट तौरीबा से मसी इंडिया से योथोइबनी इंडिया से नरेंद्र मोदी ना अमदी बीजेपी लैगाक बीजेपी की शासन में आका लैरिबा इंडिया से तात की एडवर्टाइज की शासोनी असिगुम्बा एडवर्टाइज की शासन असिदा भारत की इज्जत मांगबा तारे अमदी आइना कोई पीबा खुदोंग चाबसिंग असिना कोई की ट्रेडिशनल ओइबा एम्प्लॉयमेंट क्या मांगबा तारे अजुना यूथ कांग्रेस ना यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मौंगदा संगसिनबा खोंगसत अदुबु यामना तमथेबा मौंगदा अतोपा लैबा म्यांमार दा बांग्लादेश ता तौबा प्रोटेस्ट तंगना नोकना बिबा बीजेपी ना अदुगुमलबा नरेंद्र मोदी ना शर्टलेस प्रोटेस्ट गाइदा अखोइदा फ्री थोंगदबि वांगांग दिबसे मसे बीजेपी की ओइना मदि भारत मियाम की ओइना अदुकी मतिक लाइबक थिबै काई निंगाइनी Science Teachers Forum Manipur amadi Eastern Ideal High School akampana sindana Women in Science Catalyzing Viksit Bharat haiba team da nipurak suba National Science Day lising ni kuntar ki thoram pangthokrai akambata leba Eastern Ideal High School da pangthokiba thoram madu da school asigi headmistress T Susitra Science Teachers Forum Manipur ki President NJ Keso Forum asma ki Vice President CH Mobi amadi Nabakumar Singh yimnamna marui ba mithungen singone sarugya ki thoronga mari lenana Science Teachers Forum Manipur ki General Secretary Ketrimim Sanahana Pongdokibada Science Sakuna Bahonabada Asoba Tongdang Loram Batanatana Kumza Lising Masmapan Kuntrada Physics the India Yoina Ahanba Nobel Prize Pankiba Sandra Sekhara Venkataramanbu Ningsing Boina Kumza Lising Masmapan Mariputar ki February Kunipan ge Hogduna Ngasi Fauba India Pumbada National Science Day Thormasi Pangtokuna Lagi Science Day Pangtopaki Panamdi Tungi Yumbrel Orakadaba Mahiro Singda Science ki Maram Danintina Kanganduna Ahan Wakalok Sing Hengana Bahona Bane Prime Minister Narendra Modi na Viksit Bharat Namasagana Bagi Mangla Nasida Nupi Singna Science ki Tabak Thoram Singda Yakshalabadi Viksit Bharat Namasagarpada Hena Kongjal Yangshin Mangamgana Hana Sumhana Makatana Fongdoki ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯃꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯃꯦꯊꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯃꯟ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯃꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯏꯚꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯃꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯉꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯃꯛꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯤꯝꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯗ ꯀꯦꯇꯂꯥꯏꯖꯤꯡ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ New Delhi ki Chief Minister Oiramba Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party AAP gi Lusingba Sisodia amadi atai mioi kunhumdoibu court namara leiramdre haina thadorokpada CPI Manipur State Council nungaiba phongdorokli irambasigi matang council asigi Imphal West District ke secretary na thadorokpa serol mana hai India se democracy satpa amadi lobo ikai khumna balebak amane adubu BJP amadi center na lengak pairiba makhoigi khujok kharana power paibagi khudong sabaloduna Kejriwal amadi atai mioi kharada maral thangjilaga jail da thamke adubu court na makhoi sing adu maral leiramdre haina thadorokibane court na asumba puthorpa haibisi lebak sida sanarliba democracy book kan madamateng oiragani loinana democracy ki tamak chen chongliba punamaki mafamda pangal soidana hablagani haina serolasina makhatari New Criminal Laws and Crime Scene Preservation haiba hiramda nomagi oiba khanan enabgi tharomang ase Thobal district ki Kiam Babu Kaithel da pangthokrai Thobal Police Station stenduna Babu Kaithel da leiba Maitai Community Joint Coordinating Committee ki sangne na pangthokpa tharamadu da Thobal District Police ki Additional SP Law and Order Devya Tanwar Thobal Police Station ki SDPO O Azid Officer in Charge S Ibomsa Thobal Municipal Council ki Ward number 12 15 amade 16 ki Caretaker Councillor sing number oiba mithungen singone saru yakhi Tharonggi sarwamo oina Manipur Police Department ki makhada leiba Forensic Science Laboratory ki experts sing crime ama thokpada misam miyamna kari section thorang logani haibagi matangda resource person sing oina wangangki loina crime ama thokpada police na tawgudaba amasung tawruidaba kyagi matangda su demonstration pangthoktuna takpi tambikhi Paugi maraktan aten ba prem tangno minase
SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yahonbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawbiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani break ke matung da makha da pausing pijare thasi ko kiba tangkun manga da manipur police ki kangbu mana singjamai area dagi fare hari ba fogdel moirang pali dagi nahakpam sivananda atopaming amuthoi amade Imphal West district ke kwakitel nganapi thong mapal da leibi Divya Mongjam hari bami NSC loan thinkrabala lobulo pre park ka karing mahira mamata da mari lena de haina sengdorakli Nalulu asigi Department of Publicity and Propaganda ki publicity officer mangal khumana khujek pirga thadorok pacherol man hai nakpam sibananda atopaming amuthoi amadi Divya Mongjam hari bami NSC lup asigi sel thadok thajin tawbuga mari lena fare haiduna pauksi amadi electronic media singda yauri basi People's Revolutionary Party of Kangleipak pre park amasung masigi lan misang lup Red Army ka karing mahira mamata da mari lena de Manipur police ki mahusada gi hainaduna laklaba semjin sajin amadi sin thibagi hainabi sing adu na honana mathi phonglapkone haina serol sida makhata na phongdorokli Lona Thinkraba Lalobulup Kangleipak Communist Party PWGMC Unification amyoi ahumgi mathakta athingba thamlakpaga loinana myoi ahum asidagi miyamna lapna leinaba lalolub asina khangalagli KCP PWGMC Unification ke PRO singkhai ganmana khojek pirga thadorokpa cherol man hai singjamai thongam lekai dagi Thoksom Sankar singjamai mengbam lekai dagi Sarungbam Premananda amadi Malom Bazar dagi Khosnam Sunil Kumar hariba myoi ahum asi KCP PWG na wakhal taminana ba haibada mangakanduna leibadagi section wafam asi thamani Thoksom Sankar ge awang pasong bamda leibai stone crushing amadi mahaki contract work khudimak athingba thamlei sinmi singna hari bampam sing asida sangbigan amadi lapna leibiu sarungbam premanandagi singjamai mayai lekai da leiba oil pump asisu athingba thamlaba maramna miyamna hari bambapam asida sangbiganu karingba phatanungda thoraklabadi madugi apapatagi taxak KCP PWG na puroi loinana oil pump asigi mamangda hangliba ICICI bank asisu mapam amada hongdokna ba khangalagli karingba phatanungda thoklabadi madugi taxak party asina lawre haina khangalagli Khosnam Sunil Kumar gi hariba miyoi asi lenga ki employee ama oibana mahaki imung manunga tanaraga thabak torpana afaba oigani hariba miyoi humasi miyamna loina dana ba amadi khut tharpa matamda miyamna lana logdana masu serol sinama khatana phongdorokli Gyan Ratna Sahitya Academy National Conference ki nini sanba aroi banumita hi khabak laktuna loktak park ki iai thakta Tripura Manipur Guwahati amadi Kolkata dagi lakiba ai bisingna Izaba Saireng Sing Masagi Londa Pathoktuna Saireng Saidina Bagi Thorom Pangthokrai Thoromga Mari Lenana Gyan Ratna Sahitya Academy gi Manipur State President Fanjongam Lanazina Hai Manipur gi Fazaraba Art and Culture Amadi Pukai Sona Leriba Manipuri Sahitya gi Masak Singbu Ikai Kumna Utpoina Saireng Saidina Bagi Thoromasi Tongan Malonda Masana Izaba Saireng Sing Pathoktuna Pangthokpani GSA Manipur State na National Level gi Thorom Kyasu Manipur da Pangthona Pandam Thamli Hana Mangna Phongdokhi Andhra Assembly Constituency ki manung sana leiba Poirokpat Local Farmers Development Cooperative Society Limited na society asigi makhada Poirokpat Local da anganpau uriba singda ahongma mamalda har fangan krai ngasi wikap awang likai da pangthokpa anganpau uriba society asigi members singda har fangan bagi thoramadu da Poirokpat Local Farmers Development Cooperative Society Limited ki secretary Khulem Thompson hai society asina anganpau uriba singda urea har yanthokpa sing asiga mariak subane ngasi yantholiba har sing asina wikap awang likai amsung andro gi lomi miyam gini atopa lomi singi sumakata ne thokigani lomi singna matam gi mathau taba sing hairakpa matamda mari lenaba department na matam sana fangan bi hana mahana appeal tawki Passport kidamakta akogi agriculture department akoi director akogi district agriculture akogi mega akogi A4 loina na akoi district ta leibiriba andro pubiriba akogi Ramakanta Nirman apun boina waminna dana akoi ngasi passport tawjaba phangise akoi mokoi matieng nani argadi akoi mayamna akoi department da matam gi hairakpa akogi urea matam chana sumaina phangan biba sumaina akoi phangan biu
National Program for Control of Blindness and Visual Impairment na Tamelong District Social Welfare Office, District Administration Tamelong District Health Society ga kusam na duna numit humni gi oiba ahluerba singya akanaba cataract surgery drive am pangthokrai. Special cataract surgery drive adu tha siga ukiba tang kuntaruk gi ngasi fawba NPCB gi District Nodal Officer Dr. R. Ranglana dusingduna Dr. Anthony Kamsan amadi Dr. Jennifer Nane na mating pangduna Zenims ke expert team galoina na pangthokibani. Special drive adu da apun bamioi nipuma thoina ana lai ngasi da sarugya maduda mioi kuntra mathoida cataract diagnose tauki mioi nipa namana mit ka mari lena ba lena layong leiramba thengna ki bagaloina na mioi anidi hepatitis na ba thengna ki adu menama protocol gi matungina line sathaki hairi. Madhya Pradesh lenga na sei khuding gi pangthok tuna lakpa Khajuraho Festival da sei asigi oina yangkhani thoirak suba Khajuraho Festival isingni kuntaruki Val Rashtriya Nritya Mahotsav ta kanglai Zagoi Anoi Lekol Kajal ge style artist omna Manipuri solo dance khudol tamkrai festival aduda Kripal Jali atomna Hari Riha Lasya Asem Lembisanana Dasabatar amadi Lesembi Nam Ramna Hari Rihat Tandap Utuna Miyam gi thamushimat ki Madhya Pradesh ke Satarpur district leba Khajuraho temple the pangthokpa festival aduge Val Rashtriya Nritya Mahotsav ta style artist Masina Manipur gi Mahot Selga Saru Yakibane Haukiba Tang Kundagi Kuntaruk Fawba Pangthokiba festival asida India gi state Khudimak artist sing Saru Yaki festival asi thas gi Kundagi Kuntaruk Fawba Khajuraho temple Satarpur district Madhya Pradesh ta pangthokibane. Hojimuk status da ngasi gi oikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lampel Pataki phangba report ki matung ngasi status da khwaidagi sabagi sang Celsius degree kunma wa kheduga khwaidagi ingmagi sang na Celsius degree 8.5 mangani nungsiti yaw bising manil gi sang na ikta sada marpudra homdoi masung nungtil da na sada kuntra manga oiki loishalakpada maru pawshim kana phangmigani. Haukiba tawdoksing kauthokabadi gakpiduna anu balengak asigi makhada sakwa thorangda mangsil thana bahona minase haina Kaisam Thong Assembly Constituency gi MLA sapam nisika na phangdokrai. Amasung New Delhi da pangthokiba AI Summit Purit Lokthokuna Khongjang Sangshin kiba mioi sing police na fajin kiba gi mayokta se Manipur Pradesh Youth Congress Committee na Khongjang Sangshin krai. Hojik Pawgi na di SKTV News sandok chaba Manipuri Paulo jare Manipur ngang gi punchida khwaidi maroi bai state asigi leba asigi amadi malem gi ba I pawsing gi damak SKTV News pu minyang tarun lebiu Pawgi group sing bam kana khurum jare.